Kitabu cha Hesabu mrengo 28. Vikara Balamu hona Bwana zafahirwa ni kwa hasa Israeli akiamua kutahumira mhasohera arijohenda ho kwanza akigaluza bushura kulolo upande wa nyika akituhama akiona wa Israeli maza zipanga kimbari mbari kuzaona visho Roho Mulungu akimzirira zuluze akimboza ujumbe akiamba ni ujumbe wa Balamu wana Beori ujumbe wa mtu ariye matogegana onato ujumbe wa mtu asikiraye maneno ga Mulungu aonaye maono kula kwa ye mwenye nguvu zose agwaye mtemberere elariye matogegalwazi he Jakobo mahemago ni madzo kamuna makalogo ni madzo hewe Israeli gazenera here marete here mundorio kanda ya muho here vitozi Virijo laywa ni Bwana. Here mierezi rio kanda za mazi ganda kakanyika kulakai za ndoza. Bayu zao zindakala na kinemi cha kutosha. Mtawali wao andakala mbomu kuliko Agagi. Na utawali wa kwao undakunywa. Mulungu wambo za Misiri. Mana nguvu here nyahi. Andangamiza maadui ya kwake na kwa banda misoza na kuwafumaga. Bana nyapa na kote here simbambalai. Adimaye kumuhondosa ni yani. Na hasa yandiye kuhasa. Na andiye kulani na alaniwe. Baibalake kimtukirua Balamu. Akipiga makofi na kingwamba. Na kuihawala ni maadui yangu. Ela uzahasa. Hata kanata uzenye na amba nenda kurihato ela Bwana za kuhenda nisikurihe haya hauke mara mwenga wende kwenu Balamu akimzigizi ya kingwamba samba waturia humana ambira nikiamba hata Balaki akanipa nyumba yote ile fedha na dhahabu kiza sidima kuhenda utuo si uzo hedu uikitwa changu roho Bwana kanilagizire jo Bwana andijo nambira ndo ndijo nena vikara nino ya kwehu ela kabila sizauka richani kwambire kimbere jo Israeli mandijo ahenda atuo siku zijazo Balamu akimboza ujumbe akiamba ujumbe wa Balamu mwana wa Beori ujumbe wa mtu onaye tototo ujumbe wa mtu asikiraye neno la Mulungu ariye kungalirwake kuna mbola kwa iye ariye zulu ya josi apatoe maono kula kwa iye mwenye nguvu zose yezigwega mtemberere ela ariye matogegalwazi sivi vikare ela ninamona ela kahehe ninyezi ndambola kwa Jakobo na mdalita wa kitawalu ndambola Israeli undapiga Moabu na kulunonga lukolo lwa Sete Edomu inda shindwa Seiri haduwa kwakwe andahalo mateka ela Israeli ndazidi kuhenda nguvu mtawala ndambola kwa Jakobo andiye nonga oma ndio kalama za Salomo mzini gonya Balamu akiona Amaleki kwa maononi na akimboza ujumbe akiamba Amaleki ndo wa kwanza kazi za mataifa ela mwishowe mandanongwa gonya akiwaona akeni na akimboza ujumbe akiamba makalogenuga salama kitunji chenu kimwambani atavijo nini mdanongwa mdiho halomateka ni Ashuru akimboza ujumbe akiamba kanadi mae kutia kala Bwana azie henda vijo kula kwani ya kitimu kunda kuzameli zindaishinda Ashuru na Eberi ela zizo nazo zindanongwa gonya Balamu akiuka akiuya mzini na Balaki akigwirangiraye siye achenda ni hayo tu.